55 days of curfew, why the positivity rate is not coming down? Why we don't? Sorry, aduna message the game of control late. I wording figure the 6 to 7 week the car web lakan haina predict only the ko aims ki ulariana kuisi kuisi baseline 100 na dum tha we ka samna garatra haibisini koi ingonda pauri ba ore figure se disease ki sen virus ki sen se break to na be dum 21 days change ba 21 days ani double hand chakra 42 days not 55 days never even 55 days of the curfew why positivity rate is above 12.7 in a season Aduna the Manipur similar to the 100 so you know 100 research we planners in the introspection nama sangi kada 100 people madam yam sang community the yam na sangden manjid na tauri bra ai bise sikha ngai oi how re aduna 55 days even after curfew why the positivity rate is hovering above 12 10 sida ni mathak lei ri se ngasi mari mangani sure ai nung chi gi ek figure hek lakpa gai khot laga positivity rate se to yenge bo si ngarang bawdi khara handharo me ngasi amu 11 da mu haigale akoi gi mortality rate se fatality se 1.5 by 1.6 positivity rate wangga loile na fatality rate wangi se sideni koi se kari de soiri no he sidi I am health planners in subject parts in introspection but as of now the scenario of COVID-19 in Manipur is very disturbing, very worrying figure. I around the Miraj. Okay, Ozat. Yamnungaize. Ozana thambi wa from the mayam nadi positivity case masing handhar pasina maram hoya kanda khara safarabra natragana sibagi mi masing je handhar pa sina ikogi safarabra ikogi wang am khat pa matang sida it is quite disturbing ikogi COVID ki virus ki change thukaina bukot na kanda 21 days sange adubu ikogi we have say double times masi phangrabani adubu hauju pabungam de kari maram ki ngamdribano adugo masi yam disturbing oga figure ni aduga lakaduri ba third wave siga second wave ki lei ba siga Manipur da samjana khidra haim ki mi pai ba ma lei na ekoi phongdok pe ekoi oza Chinglen da laksi ke oza ki observation kamai thambi Dr. na pipi ki batu ayu samana na to mai share tawje haidi khoijik mayam da komthokpa male harisi ayi wakal da di kesu mi thamoi da kesu leite na kale miyam da dum nungnang ba aduga miyam da akiba adigi uji third wave ki panari ba adigi uji ki kaim da khangdraga su technical gi natragana sigi terminology miyam uji jargon jo pa koi gi jargon miyam sigi explosion nai tar miyam ju te ada delta kai si kai no ada uji lakadu si delta sigi hena sathi ba adu makai third wave ma lakani ka hari maduda angang sing chokani ka hari masina kadai bok chumba ka ha ba sumba koi gi miyam da koi gi sigi wakal simadi ai yam chauna leibrai na kale adubu zik koi thona daiba kharasi sumba koi gi phazil laga thamba sidaida koi yarakta ba hai tare ai di masisu koi study to gomchani mana thori si karm ba purpose gi thora ino kari ground da thora ino adi magi haidi sumba ji jo koi study tong nei ba research tong nei haidi tangai phada bagi ona thori bra natraga tangai phada natraga na karam bagi purpose gi no kai si adagi thoi ba kambu jing si nupi na kya no nupa na kya no sisu khudimak se koi research ka loina na koi chatmina bam change maramdi koi khudimak se koi science na thengna ga dori bane sigi maik sidi sigi light sidi akoina bhab na thengna ba yade mantra na natagna puja na thengna ba nataba sidi science na chap chaba science na koi thengna dori bani miyang gi mateng ga loina na aduga lenga ki magi thorang thosil ga si punna amat toina chatmina ga thengna go do pot amane aduna aina ahamba gi first round sida thamjaning basi Dr. Ngasa haibigi batu aigi su chamana ai adum share tawjage aduga hojik kramain tawgebo ate top state singdadi koi third wave ki damakta
magi thorang si paket pa honare na karma makhagi koi thorang no haibabu koi matam piraga koi action plan hai tare magi road map action plan madu action plan si sam de me expert yaugani adge loina expert sing china mai ngai sagi action plan si semdori ni ado hairi ba action plan se achauba budgetary gi magi support amana hai tare sen tung gi achauba support amana madu koi thabak oina onthok na ba honaba gi thabak si Gujarat ta adigi Delhi da adigi South ki mafam sing Kerala na sing ba mafam sing North East ki su kharang ge dum hona khare sumai tawdana koi possible third wave haidi third wave si mission zo habigi haibasi lerabani koi Manipur da su masigi doctor na di koi masi samjanagi bai film ma lerakadra haibagi nungnang basu phongdok piriduni adna hojik se yam sing har kanda doctor na jam ton habiba koi health planner sing aduga think tank sing aduga expert sing na kari khali bage haibagi wasi miyam da su dum yam na hangnia we question we ba adna hojik se yam sing na koi se kok tungsan dana haidi expert sing kok tungsan ba adigi sarkar gi su adigi miyam su tana dana my stakeholders mi tana dana arai very source khudi maksa masi sidna dana koi miyam gi punsi kan da ate health far side se masi hojiki wena koi madu gi thabuk lom da koi maun ai onjan bachangi na kale aduna hojik koi amaga launa dana amaga koi gi magi haidi awai khum tawna ri ba khudi maksa masi tasin khomjan bagi thamaksi ai lengang na to ningi adu akoi zik amatoina lepagi tangai phadabadu yam chauna tai adu natraga di koi masagi second wave ta su first wave ta su wa banangi ba second wave ta su angwa phangna waraba third wave sida su health amasung humanitarian gi adu ma crisis achauba crisis masi mayok raktana akoida puba thangmanga moidaba adu phio ma koi mayok rakani ana hojik se koi tasingna maki khara ngai thenge hana khalaga su madu laithok padi adabanina hojik su chap chana koi magi road map ama semdana expert sing tanadana koi action plan ama thabak to onthok pa yaba sumnagi cham action plan nataba thabak to onthok pa yaba amadi madu thabak to onthok na baida mutta koi expert sing tanaba loina na madu achauba budgetary support ama na koi gi magi mating oina na bai tar support se pinana ba madu to changene khali maduda koi gi darkar le ba magi mating hai tare haidi koina sidaida koi gi budgetary support harga state si magi senthung ya wabsi le harkani adagi koi center ki so wab le harkani adu khudi makse koi khanabam change maramdi akoina health infrastructure se angpo phangna war footing da machi sankat haudraba haidi koina first wave tagi koi paratam khre second wave tagi koi paratam khre adigi se fatality rate doctor habiri ba hengali ba mayam si akoina ikhang khang ba pot haktani masi koi gi preventable loiba kalamba ya punsi mayama koi tang ba physical Manipur gi tang ba physical mam turi se masigi si hojiktura pasu yari si masi kalba yaba adumba preventable oiba adumba nena idi ayama nena idi khalle aduna hoji akoi masigi sem saba sida koi war pating da changna baida makta akoi khudimak se chap anaba mot haitare common minimum akoi program haitare ne ko ama sem changi aduna madai du da koi lenga aduga miyam amasung asset holder khudimak se masi akoi gi amato na thawak tawmina bagi tanja du thengdadringai sida koi lohbu chummena ya ha mathamjai. Okay, I go as another it's better late than never. How do I go in a thing about the car war as well? I go shoot anything that the how do you win a road map with action plan, practical action plan, changi must budgetary support na sekogi yamai action support or can the message sanction but changi have a walk moment and also how do you play the films that some play with the first web so Uncle Pang Pachang Pangre, the second web to Amuka Hosi, a can Pachang my third web Amulagadi. Health amadi humanitarian gi oiba achobu crisis ama lakani haiba wafum am thambiri pathang ji ko ka Khogendram laksake kaka ekoi Manipur government na COVID-19 se thengna bagi damakta maru be initiative singi manungda initiative ani vaccination mass vaccination masu mass testing gi wafum yam tatana pandiri ato mass vaccination ji ekoi 9000 gi mathak yongna ekoi vaccine mass testing gi matang se ekoi testing to boji ekoi testing report lakpa thengna gre aduga hojik se test over get chance 4,270 evening asigi aduna test over 5,000 4,000 swaida handharapagi chang ama masi gi maroi ba maram ji kari no oiba yai aduga aikogi mass vaccination gi matang sida muko Manipur chief minister na reluctancy lai mayam de ningjing na ba lai masi ningjing na biganu haibagi appeal fawba tawre matang sida vaccine hesitation gi matang ji Manipur da masi gi problem sina vaccination tawbada
खुरौ खरा थिलहनब्रा हाइबिगी वाहंग अमा खक्लाई काका करमाय पाखुम पिबि अइसे पाखुम जी लास्ट क्वेश्चन जी की पाखुम पिद्रिगी दा हाना साइ तांगो मोहेन जो हाइबिग्रे ओजा चिंगलेन जो हाइग्रे अखोइगी पॉजिटिविटी रेट से मसिदी हंथाबा इसे लेते ngasi निमित मरी नि रोंगी ममांगदा टेस्ट of मसिंग जे 2500 plus 2000 plus हाइदारे below 3000 तब कांदा 350 plus है ना पॉजिटिव ओय मदुगी पॉजिटिविटी रेट तो रेट ता पाता रहे मदु 15% की कनोने मथक ता लेबने पॉजिटिविटी रेट से आइदि पॉजिटिव ओय सांग से वांगी हाइबनेबा मी यामन टेस्ट ऑफ दबगी वानी पॉजिटिव ओय की सांग दे वांगी अदु मी यामन टेस्ट ऑफ दबगी चोबनेबा मदुगी मखा तारकदा some test or pasida magi test or magi rate 12 madagi karo positivity rate set mi masing di yam na tawlabina 12 khare henba 11 henba ngasi 12 anam lai sineba hoi mi si han na tawlambada hoi 9000 gi maya da test over yawre madrusu positivity rate che adum wangi mi yam na test of droboi di positive or mi yam thorok tawa tabani test or mi lona positive oine habilite Manipur da hoji phawada test tawri se 8 lakh khare henba khaktani aduna test tawda basu yamna wale aduna positivity rate 100 ai haidi asai ngasi khana ne na bagi topic sida haiba positivity rate 100 pa haiba simadi kitang ai chum watra khali ne ti 100 de test yam tawda ni na mi masing yam phangda be wan aduna vaccination ni matang se ai ngasi hoyi tamo mohen ju yawbiri vaccination tang doctor mayam ajujuk sab toriba hana sab torba mayam no haisi vaccination masi must ni masi tawgadabani vaccination jina kwaidagi hena phaba upai ni laina segi ngam thongna ba vaccination tawraboidi laina si gina vaccination tawwa mi positive oiro habdi leite positive oiro ku yai adu maduna cs oigadaba sang do adu de oiro haibane adu मसी गवर्नमेंट की मैकई दे जो फने हम लावे अथॉरिटी हेल्थ की खंदे हम खंदे हम जो फने हम यावे अदि दियो दा पाउसे दा मसी मतंग जो फने हम हापी अदो मियाम जे वैक्सीनेशन की थोलक पसदी हम साथी ने मी कोई की टेस्ट ओबदा पॉजिटिव ओबरा नेगेटिव ओबरा है टेस्ट ओबदा तोंग दो मी लेदों ना वैक्सीनेशन कापसी दो करी हाइनो मसी याइबम खंगद्रेबा कइनो दा कोई सदोक बगी दी वैक्सीनेशन कापदी सितंबर था की मथांग मथांग सीदो नि कापदो मोय अना तोंगा मा फयन तोरेगा मुसंदोय कोथि थिरो कांदा दि हाइबो रमदे त लाबदो ओरमदे अदिगे मु ओना तेना यो चाबी यावरे अदु खाबै नपी यदि चामस नपी गायना अदुम पंगछंद संदोय ओना तेना ला वैक्सीन जिगी मायोक्ता लामा संदोक निंबा करी हाइन खल्लगा संदोक निंगिनो खंगदि स्वाइ संदोक खंगबो मुजले मोयसिना मी मयाम जी याम तंथबा पोले ai chumi vaccination nai je akhoi gi pambom da yitum chidin jna thenba khoi angang ngai da tika tharakpa hida kapum batam da question chela ga lot pasu dum yawi ago hojikil lai phiam je di madu ju yam khenai laina sigi asai ju haibi ba ja chilena ju haibi ba corona virus nam chum mutation tum tok padagi variant oilaktana hojikti delta variant hana la delta variant de dokta delta plus hana uksu la ba adi yam lai lai na sanduk pangamba yam lai na sanduk pangamba sigomba mahik si hana dagi su lai na sanduk pangamba ni ados ma pang kan khalle he na sanduk ba ngamalle khara thoi da midi adum heta masina rena na heta ngamme haji loi khang khang na rabane mayam dana jana ana rabane sida mi mayam na thongrak ta baje masi madi ai ta seng na ha da jo ngak sung ai nung su nuai te masi pm je madi le handa ba phai aduna vaccine ji ka thokpana अमतंगाई बा उपाय नी हाइना हाइना लेरबनिना वैक्सीन जी केदोबगे मासी पैसा याम तिंगुदोसु नते अदुगा पैसा होय पैसा तिंगबसु नते होय फ्री नि आई इसा मके होय आई फर्स्ट डोज कापदा आई सेटिंग का कापचरुबनि नि म्याम सिचन मनगिदना अदु चिल्ले हारि से नोंदनि खक्तनि अदु मवांगदि वैक्सीन कापा लापिदबा केनो भाइल अमा पुथोगादा मी मरि वादे हलाक्तबा सुबा म्याम सि याम थोएबा मनिपुर तोमा तोमा फंजिंजिदा कोई भाइल अमा पुथोगा मी थोक थोक लेक्तब जा थोए अदुना यामना फत्ते मसि गवर्नमेंट की मैकेदे सु पीबा याबा अवेयरनेस पीरी अनि तो याबा तौरी अदि आई बसे हेन कन्न सु तोहनिंगी तो दे हाइबदि नते वैक्सीन कापदबदि यारोय हाइदना नोंमा चीफ मिनिस्टर की बंगलोदा चंगबदा टेस्ट तौबदा नेगेटिव ओइबगी से यावद्रबदि यारोय अदिगी
vaccine kapagi che yaudrawdi yaroi gaina tawkiba dumaina kari khara condition khara ai thamdam phawra ina khalle ada vaccine kapagi su long thong tramina vaccine kaptaba haibase mase ei khata najaragi na ai na khona jabu te haibana deba ai dana tana imung manungi mi society isu so ongi haibana ba aduna asamda chumbra lanbra asamda wada tawdabra criminal case kani gaido nai taw chumbra ina khalle ba ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯥꯞꯄꯤꯕꯁꯤ ꯂꯥꯛ 5 ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯕ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯅ ꯂꯥꯛ 9 ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯕꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯖꯅꯤꯡꯗꯕ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯅꯤꯀꯣ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯄꯒ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯀꯦꯝ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯋꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯁꯨ ꯀꯥꯞꯄ ꯇꯦꯁꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ RATꯒꯤ ꯇꯦꯁꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯁꯀꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ हेड लोइबगा हले लाथोरे अदु पॉजिटिव ओरे अदु नेगेटिव ओरेना पॉजिटिव ओइबा मी यावरबे तावदा वैक्सीन कापका लाबा मी लोइ कायला सेमग्रे अदुना मसुगी अनिजी पुंदबा चुमब्रायना खल्ले अदुगा वैक्सीनेशन की थबकसे मसिदि हेना कना कोइ खुमांग चौक्सिना अदि यामना का हेदरे गमेनसु होनबा अदु मथक्ता मियामनासु थवा यावना मसैदा वैक्सीन कापतोदि कोइ सिनिको हायजि खल्लगा वैक्सीन कापा अदि कोइ मिगोदसु सदोनि हाय खल्लगा वैक्सीन कापसिदा आई हेना माइ पसंबदो पामजैना थमजगे हानबैदि ओके इको काका को थंबीरी वाफम से इको मणिपुर की चीफ मिनिस्टर की माइके दिसो वैक्सीनेशन न तो प्रायोरिटी ने है वाफम हम थंबी अदुगा मसिदा रिलक्टेंसी लई बजे मयाम दई बिगनु है बगे अपील तवरे तो का को न जो हाइबिरी बजे मसिदा अरानब फेक न्यूज़ मयाम मा इन्फॉर्मेशन मयाम संदोक्तना मयाम से लाना चथनब होनबा याम नुंगाइतबा याम डिस्टर्बिंग ओइबा पाव मयाम संदोक्तना वैक्सीनेशन सिगी मतांग द इको की हेसिटेशन मयाम होनदब होनबजे मसि लाइवक थीबनी मयाम वैक्सीनेशन सिना अमतंगाय बाई कोई कन्नबगी लंबी ने मयाम पुनम वैक्सीनेशन की दमकता थोपीरकनबा अपील अमा इको का कोइना तौबिरी एंड आल्सो इको की कोविड केसेस सि मसिंग जे हंदरपसिना इको की कोविड की फैटेलिटी रेट अमसुंग इको पॉजिटिविटी रेट हंदरबदौन मयाम खनबगी अरान वखल अमा खक्सिना इको की मयाम सिदा इको की लंबी लमखांग सिदा हौसिक मी चटपगी चांग सि हेंगलकपा इको की पोचे लेफम सिदा मयाम तिनबगी चांग हेंगलकपा मसुगुम कया जुरी मतांग सिदा इको डॉक्टर दम लाक्चनिंग बजे इको डॉक्टर नंगासाई थंबीबा हौजिक लेरिबा रेट सी इट इज क्वाइट डिस्टर्बिंग अदुगा मतम सि सांगबा मतम सिदा इकोने मसि कंट्रोल तोबो ngमदबसि लाइक थीबनी हाबो वफम हम थंबी डॉक्टर की मीटिंग दा डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन दा अखोई सी वेयर इट वेंट रॉन्ग काय वाई दा अखोई सी सोलिबगे करम मरमना ngasi फो अखोने कंट्रोल तोबो ngमदबनी हाइदना खंबीबगे अतोप स्टेट सिंगी डॉक्टर ngसाई पंबीगिबदा 1% फाउदा हंदरेना दो मणिपुर की 5% फाउदा कंट्रोल तोबो ngमद्रगदी स्टिल अखोइसे लैना सिगी अचौबा वाबजे मायुक नगदौरी हाइबिरी डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन थंबी मिराज मसे हौखरबने एनीवे अदुबु फेक ने हंट आउट तौजगे आई फर्स्ट वीक ऑफ मार्च दा इम्पैक्ट एसटीबी दा प्लेटफॉर्म दा कोई मणिपुर दा फ्लाइट लापुथाचन टेस्ट तौब चेक तौबसी तौबिगेनु नोमदा मी चहुम देना चंगा भावसे ट्रेन दे लापा को दिल्ली देगी चेन्नई देगी बॉम्बे देगी लापा मयाम सिंसी गुवाहाटी पाव लागा गुवाहाटी देगी विंगर दा बस दे हम लाइबसी नोमदा 300 to 500 से माउगा जिरी गत टेस्ट तौबि हाइबसे फर्स्ट वीक ऑफ मार्च हाइजबनी अइना हाइबा हप्ता अमै मतुंगा मेडिकल डायरेक्टर तगी थोए तौरनी है ना अदुबो 19 मार्च दई ओजाई दे हलकपदा पुंग तरुक के दइदा माउद थुई कनाम भव टेस्ट तो चेक तो बोमत लेरमदे अइना हाइजब मतुंग हप्ता अहुम गुमसे चेक तो गिद्रेबा नोमुदा चहुम दैना चंगा भवसे चंगहन ग्रेबा कोई कम्युनिटी सिदा अदगी अमने यामना थवाई नोइतबमना अप्रैल सिदा एगी इसीगी ममौनु जी बाजार दा हयोंबम फंबी को याना इमा मार्केट दा हयोंबम फंबी इमा पॉजिटिव ओइरे माना मसांग ngमदना हप्ता अमरोम कथेन गारमगा हाई योनबदा को नोमुदा मी यांखै खतन लैग्रसु नुमि तरेनी दा चहुम यांखै जी एवरी अल्टरनेट थर्ड हाइरसेबा हम छंदो मनी पोधा पोइना ममनी हैनाई
concern health department da phone dora haijeba noi khabor da hapaga sum ba hoi hayom bamchidagi ro se de phambade hai lei ki ba yauradi control room da la contact tracing tawbiu haibase aina haijebse tawbigi de ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯧ ꯅꯨꯄꯤ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯍꯩꯌꯣꯝꯕꯝ ꯐꯝꯕꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯒꯅꯤꯆꯨꯠ ꯁꯟꯗꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯎꯗꯅ ꯑꯩ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯦ ꯇꯧꯕꯤꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯤꯡ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕ ꯇꯦꯁꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯈꯤꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯒ ꯃꯔꯨꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯗꯅ ꯄꯣꯛꯈꯥꯏꯔꯛꯄꯒꯤꯅꯦꯕ 50 days curfew about the positivity rate 12 के मसक्ता है कितना कंट्रोल नंबर से आईडी दो ने समझे नहीं anyway how है हुजिकती लेरिबा अखोई की सेकंड वेव सिदा तौरिबा सिगी खेने बसे डेल्टा वेव मणिपुर दे लेरे नान सेम ना लाउथोकरे को कुन थाब को याम साथीरी से डेल्टा वेव सिगी इन्फेक्टिविटी लौनगन बसे 40 times है aduna ti maiksin mioi bigi lang ti suda atten ko napan hele adike mo koi mesagi tang de yauje immune response na next bahar na bahchang de gi tholak po su ki delta response de mase hande aduna yam worrying figure se second wave tadi imu hupna hunu manga to positive se positivity rate se bigi second wave ki aha bigi one variety do not te aduna ki ramification se mayam se leibanina masi thengana bai tamta di ai ki evening ki Facebook ki bitamda ujai koi honorable Manipur Sri N Birena koi thar व्यक्ति da mukta same thare aina ip risatamle mungai adu how far see ground reality da tawrabno ai di ai kangje maram di mayam loni expert na hainer basini thar web tadi angang dune hena chokani tek togane na adu ordi Manipur gi udik lei ba scenario sida angang si oiba ICU bed se yam hengat an badakar oigani udik Manipur de lei ICU bed se lising yoramoy angang yordi amuhena mo handarani sam tandi helmo aduna masi ramp up tawba thar phase gi dauta ready to be prepare to be hay tab de mungai dei adu taseng amasi tawbu oisunu adu tawbu di ground reality di koi Manipur se infrastructure se I thokni se khangdam ni na oxygen makta manage to no one of the government ya wagi bituni udi mayam thika rim ki contractor mayam asi oxygen cylinder tara pangi ka hai to rei se staff na pang ke oxygen sulu from home sida pothoi si oxygen cylinder D type se tama sa tukta ne ba ya ma bada yo adu darkar ho bijli singi mathakta ene darkar ho ne ba sigma mayam singche a wepi da mukta to be ore hebi rabna adu tab de mungai dei taseng na su to oi khalli adu sa wepi angang yam ne sokne hebina unfortunately hudik dog de leiriba vaccine sida below 18 gi da apa ya si puthokri this story insta Delhi da Bhubaneswar da story Guleria na ngarang hai Randeep Guleria AIMS ki jekana hai ki bidari 22 September bhaudani angang da ka apa ya ba combination ki variety to ya hai he masi putho adi phani natradi Why target to do shock ba si vaccine na su vaccine su lei to matang si da ne khoi gi yamna nungnang ngai oi se mama pa oi se issue di vaccine su phangda adu thar we person shock ne na wam pa na tum be pa ya ru se thar we black da masi gi khanga government na angang singi ICU bed COVID water I maru angangi ICU rik lai ni siligi taru ara thome hegan ba sarkar oine na khalli okay ya sumne na thamjigi okay yam nungai je koi doctor na thambi bu wafam ji hojik lakadori ba third wave se Randeep Guleria ekoi ge AIMS ki chief na phongdo ki ba wafam da ekoi 6 to 8 weeks for wiki manung da third wave se India da yora ba yai hai ba
wafam ama thamgiba adu Manipur Chief Minister gi matang da masigi damakta section thorang lokot point na janims tanga si chatuna infrastructure yengjangibagi matang sida hojik se angang sing gi oina ICU bed hengat pachangi hai wafam ama thambi loina na ikoi oza single na junga sai thambi gi bada hojik le gi covid ki management amasung combating gi strategy sida road map ama pragmatic oi action plan amagi makhada budgetary support ama yam matik chawa budgetary support ama loina ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯄ ꯆꯪꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕ ꯍꯟꯊꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯁꯣꯔꯣꯛꯇ ꯎꯔꯤꯕꯁꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯧꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯦꯟꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯁꯤꯡ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ दुकान हांबगी अयाबा पीबा अदुगा तोंगा तोंगा वेंडर सिंग हांबगी अयाबा पीबसिदा अखोगी ngayon pham amsung yenjang na pi yon pham singda mayam tinba amsung omjan bagi changti yam hengalei matang si da mayam jin in some way yumdagi mapan thokta ba yada ba phibam amadi lai factor mayam am lai biram bani haina su sai doctor na thambi gi अखोगी ओजागी observation da karam karam ba factor da maruoina अखोगी mi mayam si yumdagi mapan thoklapani haina khanbi Naiku oza Chinglen. ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯀꯤ ꯔꯤꯁꯥꯔꯆ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯔꯤꯁꯥꯔꯆ ꯆꯪꯉꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗꯗꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯟꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯆꯠꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯂꯩꯅꯔꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯕ ꯂꯪꯕ ꯆꯠꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯣꯏꯕ ꯂꯪꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯊꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯃꯝꯅꯤꯗꯤ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯗꯣ ꯐꯥꯏꯟ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯤꯁꯥꯔꯆ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯂꯥꯛꯏꯕꯒꯤ ꯄꯔꯄꯁꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯩꯗ ꯆꯍꯤꯒꯁꯦ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯥꯏꯟꯗꯤꯡꯁ ꯑꯃ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯥꯏꯟꯗꯤꯡꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯣꯚꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯅꯧꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯂꯥꯜꯂꯣꯡ ꯌꯥꯠꯁꯤꯒꯦ ꯀ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯝꯖꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯗꯥꯛꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯁꯣꯛꯂꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯊꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ 19ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯁꯤꯃꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯥꯞꯇ꯭ꯔꯦ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯄꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯜꯅꯔꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯤꯗ ꯇꯧꯅꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯇꯧꯅꯔꯤꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝꯒꯨꯝꯕꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯗꯤꯌꯥꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯕꯦꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯦꯠ ꯋꯤꯠ ꯚꯦꯟꯇꯤꯂꯦꯇꯔꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ICU ꯕꯦꯠꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯅꯥꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟꯒꯁꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯁꯤ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯀꯤꯁꯨ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯦ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯀꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯄꯦꯗꯤꯌꯥꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ICU ꯕꯦꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯦꯟꯇꯤꯂꯦꯇꯔ ꯊꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯗꯖꯁꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯁꯤꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯈꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯗꯤꯌꯥꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯚꯜꯅꯔꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤ나 ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦꯕ ट्रेनिंग अतैद नतीको डॉक्टर ट्रेन तौर मरमदी मसे खुदिमक डॉक्टर रगसु हेल्थ अखोगी मागी वर्कर्स से लोन खंग नते अद नर्सेस अदगी मागी हेल्थ वर्कर्स लेरिबा अतै खुदिमक से इंक्लूडिंग अखोई डॉक्टर मागी सिग मरी लेनरिबा अखोगी अंगांग सिंग मरी लेनरिबा अदगी सिगी याम हेंडोक थोइदोना खितंग हाइतारे स्किल लेरबा दुगुंबा एक्सपर्ट सिंग ट्रेन तौबगी तबक से अखोई अतै अतै स्टेट सिंग चथाबसे हौनगरेबा अदुना सुमाय तौदना कोई अहोबसी लेबा यादब से समना हादा सिगी कोरोना की लाइचत सिगी अखोगी ख्वाइदगी अखोने सेक्शन है होबसे अहोब लेबा यादे मसिदा इना मा हाइजरिंगी मतंबुदी याम लेते कोइगी मसी वारी ओना हाइनबनी मागी केनुसे मागी महा कोइगी रामायण सिदैदा मागी केनुसे श्रीलंका हाइतारे नेको मिस लंका सिदा लंका हाइतारे
Lankada kogi nongma ram mesin attack torokani je khangbadagi mai ngasagi Bisakar ma haitare masigi sariba kano state kogi magi konungse masi ahuba amata lehendana haidi pura full prupta saoina asini hai ado mana nongma kogi ram gi sevak ama nongma soidna lakani hai je khalakanda sukan khangandana mana ko yetum makhut muki ahuba amakak thanami hai ai je subject to correction ai je lan basu hai ko wari ni dem college gi yamna mami lebu oja mana nongma ligi beli aduna madugi ahoba macha ama thanamado madugi ahoba du changa kanda akoi lanka je mai thagi hanuman sumai tawna ahoba si leiba yada ana ahoba si leiba sidane ba koina madu changra kanda pokhair ka duris aduna first wave ta koina legi ba ahoba second wave ta legi ba ahoba du third wave lakado go matam stadi madu le ndana bai damakta akoi se makai sagi action plan ama road map ga loina na masi toba mchange aduna ina budget hajari se masi kai noida budget ki support yaudragadi upai leite mayam action plan laukthonari si magi asongba budgetary allocation gi wafam yaure di samna harda akoi health infrastructure ka tang semba yate thar web tong targadi akoi gi miam chi ma pan thon dan bohon rakpa matamda karma makal gi akoi gi mongonda magi social security adagi magi hingba yajana ba cha na ba thakna na ba adi leita laira adagi mating dusu yauna action plan je yaur ka doine haidi health even education adagi social security haidi online da kaida tonari ma'am siju education gi matang siju adna punna maksi inclusive oiba yamna comprehensive oiba akoi atu makal gi planning ama madu change haidi hoi ai nga sajari ba health far sai du chumi adu health ga loinena mai nga sagi livelihood adagi right to life adagi livelihood sisu maru oida ibenina maram di masina su khoi ji khange first wave ta madu awaba nangre adu anyhow madu nan thokre ada second wave study ang papang na ware adigi amana akogi covid ki positive te oruraba aduga post covid complications masi assembly du putoktana ai haina gi bai tana tajawi an masi post covid complications si masi gi si akoi sisu yamna kogi mieng changba darkar leiba maram di naba masing si adu masing yamna nare si manung da khona recover tawre hairiba mi sing sigi manung staida akoi study ma tawrdi khangani recover tawriba masing sigi manung staida akoi gi laibak thigiba akoi gi laibak thidna laigidaba masing si angpa pangna yam greba aduna masagi covid positive oring ida nataba negative orakanda laigidaba masing si akoi gi masiju masing si angpa phangna wange aduma koi khangi sini aduna khuding maksi koi konsan ba yaba mongda kon action plan semba staida masi loina yawbom ma thoe ana khudi maksi expert singi maruiba magi thodangdu yam chawna lei ado hairiba expert sing se masi suna hadi aha magi do khoyam naina khre khoi doctor su am tu habiba mamangi khoi sengi ba expert sing du hoi madu de yahon ba khoina mayama khoi session doctor su pibi ki ba mayam lei khre khoina su dum pijaki aduna khare hena pak chaw ba broad base oiba adugumba yamna committed oiba dedicated oiba adugumba expert team adu makhoi du da full support pibe aba adugum makalgi magi budget war putting the changan ngadori madu tongna bkhona ba sima aduga lastly aina maga hajani mana vaccination gi matang se masi kogi Miraj da kogi figure du hojimak phangmang amagadi yam pani ne kali akogi yumthang nari ba haitare yumthang na ba magna tragasu anakpa northeast ki Tripura se Tripura tops in vaccination India pumagini ko northeast ki nate ko missing yang da moisi million ani yogi dore ba si tha akoi si am angpa paw mane ba Tripura ki si vaccination ji million ani yodore aduga koi Manipur gi de koi yoba madugi koi la to koi panari sine aduna madu yawribagi maram se karigino haije koi thimina ba ma change aduna aina haijaning basi koi gi magi vaccination to basida maduda koi gi khangdaba mayam asulai khangdaba ide koi kamai to ming chan gadege kamai to online to gadege haiba suma mayam khangdaba familiar oidaba sing cha masi gi su akhanaba special drive to basi state atai da su masi action plan gi man da ko yawe Brandi vaccination is action magi ngasai khoi myam jin hainari sini vaccination is menti masni adu SOP ngakpa adigi magi appropriate behavior ngakpa simati nu loiner ga dum chatori bane ana punna maksi khoi tasan komjalaga comprehensive oiba action plan madugi road map ama yamna athubi da khoi toba ma chumena khali madai da khoi khudi ma se khoi kok thadamina ba ma chum mayana loje okay ikoi hojik se the need of the hours hojik se
COVID hꯧजिक Delta gi web lakre hꯧजिक Manipur da masi leiri habasi ma'am doinu accept tongna ro from amani at the same time houजिक si third web ama lakaduri have from musu leiri masi the need of the hours yam comprehensive action plan ama khakse ma changi masi the livelihood ki oiba questions sing address to dakar lai health kamari lena questions sing dakar address to dakar lai aikoi ki peoples ki social securities ki oiba concern ma'am address to na ba changi education ki oiba angang sing ki college and school education ki questions in address to changi haiba masi comprehensive oiba action plan amakak changi aduga budgetary support amakak yam maroina masi da makak changi haiba wafum masi ekoi oza Chinglen thambi si yam maroina khale masi da su bengak ki ahen yeng ama changbi rakani haiba ki thajabu do Manipur Dialogue ki makai ki thamjari mathang se koi kaka laksiti kaka hojik se ekoi oza Chinglen ngasai thambi ba health crisis ama leibada natana humanitarian crisis ama soidana lakani haibagi ekogi khudung thiba ama ekogi mangda taraga le haiba wafum ama thambase masima ngasi leirabra haibagi tanjaduni ngasi miyam jing lambi da mi thokpagi chang hengalaiba mi chinbagi chang hengalaiba gari chinbagi chang hengalaiba je aduga ngasi gi wena fine lobase 95800 ni aduga hoju fawbada COVID-19 na maram oirakanda SOP thugaiba amadi guidelines thugaiba damakta government na local tax si ekoi fine haitare fine ji 2 crore 32 lakhs aduga 77660 ni 2 crore hele matang sida tasing namak humanitarian crisis ama Manipur da leire na lobu yabra kari mi yeng dik masi tasing namakti COVID ki first wave lakpa atwai dagi November box pidori chana mayam si koi miyam sida phangan bi chana phang LX Sublimation. Pauna Bazaar Imphal, JMG Shopping Complex, first floor. Mafam asida mug printing, cover printing, t-shirt, keychain, photo frame, sublimation ki pot khuding mug wholesale da pangbigani. Items available are mug printing, cover printing, t-shirt, keychain, photo frame. All the mentioned items will be available at wholesale rate in LX Sublimation.
ꯌꯥꯏꯐꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯏꯐꯕꯅꯦ ꯇꯨ ꯃꯥꯅꯤꯅꯦ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯏꯆꯦ ꯍꯥꯏ ꯗ꯭राꯏꯚꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯄꯨꯊꯣꯔꯣ ꯆꯤꯡꯗꯧꯅ ꯍꯩ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯄꯨꯊꯣꯔꯣ ꯆꯠꯂꯨꯈꯤꯒꯦ ꯍꯣꯏ ꯚꯥꯏ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯇꯧꯕꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯊꯤꯡꯗꯣꯔꯤꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯊꯤꯡꯗꯣꯔꯤꯌꯦ ꯅꯪ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯣ ꯅꯪ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯣ ꯍꯦꯟꯊꯣꯏꯕꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯂꯥꯏꯁꯅꯥ ꯃꯁꯤ ꯐꯥꯖꯜꯂꯨ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯥꯖꯜꯂꯨ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯉꯥꯎꯖꯕ ꯂꯩꯌꯦ ꯇꯥꯛꯑꯒ ꯅꯪꯗꯣ ꯇꯦꯛꯀꯤ ꯐꯣꯜꯂꯨꯔꯣ ꯑꯣ ꯑꯩꯕꯨ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯀꯥꯏꯗꯩ ꯈꯪꯒꯅꯤꯒꯦ ꯌꯨꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯑꯔꯤꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯣ